orang Situbondo na bareng gama udah orang preman rato na preman atau pet neng majelis kayak Khalil As'ad Situbondo nih si andi julukan master solawat nih aneka atau pet anan langsung pasragi sampai makin hafal 30 juz Al-Quran sempurna padahal bapak preman ring tua aja ketutupan bejat ring sepo ini kesombong karena anak wae hafal Quran 30 juz oh ning sampean ke Khalil As'ad Situbondo sallallahu ala Muhammad saya sini ke julukan master solawat nih kan punya ona untuk umat Muhammad rupa cil banyak ring atau badong kur ma kharaja minal janan dakhal ilal janan wa ma kharaja minal adhan dakhal ilal adhan saya keluar dari ate masuk ke ate ma kharaja minal lisan dakhal ilal adhan saya keluar dari lisan dia masukkan kopeng tak masuk ke ate karena beliau dari ate ceramah nasa biasa penyampaian nasa biasa untuk tak jelimet penyampaian tak jelimet tak kata-kata na mutiara na biasa ma kharaja minal janan dakhal ilal janan wa ma kharaja minal lisan dakhal ilal adhan apa saya keluar dari ate masuk ke dalam apa saya keluar dari lesan kun dari lesan masuk hanya ke kopeng ke telinga melbu tengen metu kiwo bungan tuwo bungan tuwo melbu tengen metu kiwo jandeng coba bungan tuwo melbu tengen metu kiwo